kwaze kwagcina yena ubaba achigumede sengenelela manje ekuthenini abommeli manje akwazi ukukhulula abanye kwakho engekho indlela yokuphefumula hayi kwaqhubeka mholi hayi ngithi angifakaze kuleyo ndawo ngoba ngathi ngase ngiqala ukuhlakanipha empela into yafaka isigqinqi yona into efuna ukuhlasela ngaphakathi ihlasela umphakathi osendaweni ngoba benuka ukuthi ba into ethize beqhubethize ngakho ngisho uqala umntwana ukuthi akekho umuntu oseDassenhoek wafunza ukuthi akafole uUDF izimo ezabaphoqa abantu ukuthi babe UDF yabafana ikhonto babe UDF and futhi sekulula ngoba kade sebehlanganiswa ama tournament ama sports kanti nethele ezayithelela leadership ekhona ngaphakathi sayikhombisa kona ukuthi kuyinzalo abadala bayazi iANC ukuthi ANC yasungulela into efana nethele ezayifana ezayilethwa intsha ngalezo sikhathi into yafaka umuntu lekhuzeni ehlweni futhi kakhulu umphakathi ngisho ukuthi inkomo yakhe ngibuyibiza nje babona isimo seDazu babona ukuthi lento becaba ukuthi izokwenzeka ayisenzeki futhi bevule ipolice camp inkambi amaphoyisa inkambi eyafika aqhuma amatende nje amatende endaweni le yaqala yabala ngakadimba yes ngoba ngiyakhumbula uma usakhuluma ngayo engathi yahlala la yahlalaza yabuya yahlehlela ngezansi bathuma bafika balokuzana bafika baphuma amatende la amatende amabhunu lapha wahluphanga abantu kanje baqinisa ilokhuza ke manje iposha yabantu ukuthi ngempela bambelele ku-UDF bambelele kulokhuza ku-UDF MDM babenza baba strong kakhulu strong kakhulu yangathinta kala-ke manje likudaseni bangasaba baqala babuya abantu bangaphandle kontshongweni kohamatebe balela inkata nabondike bobhotala ngaphakathi usebona ngathi nibefikele eDazu baphephile phela inkinga yona inkambi yona inkambi ayihluphanga abantu bala ayihluphanga nje ngoba kwathi ngelinye ilanga kwanomkhubo ukuthi-ke njalo mhlawumbe after 2 weeks sibe mhlawumbe nasekusuku ivame ukuqala ngo-9 ebusuku mhlawumbe iphela ntetha ku-6 kuthe ngelinye uLuhlanu isikhona inkambi la siyabamba le meeting yethu yokha amaqhinga yokubuyekeza ukuthi isimo sihamba kanjani nendlela yaphambili ihamba kanjani qala ngo-9-ke sahlala kuthe ngo-4 ekuseni apha meeting sayithi shawa umoya-ke siyaphumela ngaphandle siyarawuza nendawo yethu iboti ihamba kanjani ikhona inkambi la ayikho kodwa manje nisithubeleza senenza ngaso sathi mesidla yabona abantu bayihambela bakhululekile boyigibelela u4 sekusile nyama kodwa abantu bakhululekile ngenxa ukuthi indaba ekhali ndiyade yavalwayo akasekho nkinga semesidla sahlala ngusisi oyunesi ayongena sethi thina sibe siyiqulu mhlawumbe siku-10 leadership yangaphakathi sisiphindele ngojini 2 kanti sishaya iround nje sisiphindele ngokuthi ngizohlala phansi kuze kukhanyeke bese siyahlukana athi hey usibamba ngicela kancane ebiza umunye wethu ahlebe naye bebuya lo wethu siyasithetha naye engathi amaphoyisa ahambele lonke imizitho ngosila ehambe sifuna angathiwa noyedwa wethu kukhona umuntu osekhiphe ulwazi khona abashushozela lento le ngaphakathi ukuthi ayiqhubeke nje ibe ilendlela eyiyona semesifana bathi emakhaya ngempela doda naye ngempela amabhunu afikile ebusuku singekho njalo semhlanganweni usuku bonke so kwase kuthiwa sabuye sahlangana emva kwalokho kwase kuphuma iplant no akasithole la mabhunu esinkambini ngibe vashela emakhaya afunani kuthina ngempela indlela yokushona ngempela ifunani-ke inokuthi kuyiphula alwazi asenalo ngoba uhlungu ngabula nesitha ungazi uthini bagabe ngasiphi bage bangaliphi ulwazi kuze nathi sikwazi ukuhloma phela the only way ukuthi sazi thina yilubula zabanalo bebefunani kuthina ukuthi kuyiwe khona ukuthola kade bebefunani kuthina qonde khona phela sizohamba sonke ngoba phela besihamba sonke bazosonke babashanela bonke bethu la kusala ikhona i-vacuum sosibala yonke into iDassenhoek i-leadership ayisekho leadership so at least akube khona into volunteer ayekhona lapha ayibuza uzwile ngifikile ekhaya zobusuku ifuna mina sengikhona benifuna sibindi yena ubuye nalo information bezotshela leadership leso sibindi yabo sadinga ngoba ngalonto ke leadership ayikhona ukuthi ubanozo there was no volunteer ufuna ukuya khona la kwadingeka ukuthi manje kube khona umuntu ozokhethwa ke
Kuthi umuntu ozoba ne-strategy nesibindi nokwazi ukuba ne-composure kufika lapho ngumaphundi lapho kwazi ukukhuluma into nokugraspa-ke izinto ayitshala amaphoyisa ukuthi ayifuni i-report phela bese kuya information ngadliwa yilukho zakhe ivote kuthi kuyimina ohambayo hayi khona uhamba nje awazi noma uzobuya noma uzobuya into eyafika ngisiza-ke ngahamba ucela ubaba-ke esiphila ngathi hayi cela ungiphelezele ngiyinkambini angamtshela-ke ukuthi uyayigenge yabo kwake kuzobuhle kuyena ukuthi bathiwa bena bayingani bona abantu abadala bazi so ngizwe ukuthi bafikele ekhaya bakhuluma nje ngesite lakho nje bade befikile na wena bafike la bafunani bafunani mina bathe uma ufikile woza kubona ufuna ukukhuluma nawe awusambe siyekubona ngizibathileke sihambela ngempela ke mesifika lapha ke qala wenkambini-ke bavuka igithi-ke sireporteke lapha ku-reception sakhona reception yakhona lapho khona intendo khona enkambeni ngizisho usibanibani awu ngale ngazisho ukuthi usibanibani jabula baba kodwa inkambi yonke hayi yonke amabhunu eze lapha phambi kwami kuthi awuyena lo athi yena yena sengiyasho ukuthi naye ngizoyibe ningifundisa ikhathi so sengizileke ngikhala ngani but hayi sifuna ukubona osezwile ngawo ngithi mina ngizokuthula ngani but hayi sifuna ukubona nje sizwile ngawo but kodwa manje bafuna ukusho ukuthi isizathu then secondly bese bebuza omunye leadership olakuthina ukuthi usibamba leyamazi ngithi naye ngiyamazi uphi ngithi njengoba leyamazi ukuthi uhlala kubo bese ngithi naye lebe nekhona izolo nomthola lapha fuze befuna ukusakha information bafuna ukusakha information ngimuntu uhlala kubo ngithi naye angibenile khona izolo kubo nani khona lo mthola lapho kwakavela nje ngempela befuna khona ukuthi befuna ukubona mina bajabula ukungazi-ke sengakhuleka kwaphela kanjalo abangake mholi ngalezo ikhathi kwakukubi ngoba kwesinye isikhathi mabekwazi ukuthi ngasikhathi lelo vele sengangaboshwa-ke kusho le genge bathumeli bazobapha inkambi la bese bebangibopha so beza la bane-information ikhona kufana nami ngenhlanhla futhi kodwa mina ukuthi ngeke kuyimina oyomela leadership yes bathola igama lami baqhumanayo bangibonayo nani bangitshela kodwa hayi batshele ukhona into ufana nami la uma noma yiphi inkinga abanayo abathole nami athi naye no problem afuna ngibika ku-leadership basho kanje then-ke kwasethiwa hayi ufuna umsebenzi yaqhubeka-ke ngoba into ebambekayo into esolisayo engakho kusho ukuthi ngamanye amazwi umsebenzi yaqhubeka khona le nto abayifunayo kodwa manje abafuna ukuphumela obala